Ake siphinde sibingelele kubo bonke labasivako egameni leNkosi Jesu Kristu. Namhlanje kunalokufishane lengifisa ukuveta ngoba mhlambe ukubhala kutabe seloku kubambelela kuba kuhle kanti indawo khona ukuthi mhlambe ngikuchaze nje kafishane. Ngifuna nje kuvela la kuna indzaba yokuthi iBhayibheli njengoba siyayisisho sithi le Bhayibheli lesiphethe lena 66 books it's a complete it's a completely fulfilled prophecy book kuthi konke lokubhalwe la kule ncwadi lokwagqwaliseka. Kanjani ke uNkulunkulu indlela bekamise ngayo abemise ukuthi kufika kwaJesu, the reason why Jesu kwabita ukuthi abe crucified 33 noma 30 years nakalapha kubo 30 noma ngathi nje lokwenda ukuthi asheshe abulawe kwakungukuthi bekufanele ukuthi lo msebenzi vele awuqede wonke in one generation futhi ke within, because ngaleso sikhathi leso i-life expectancy vele bese yehlile in that world lebeka kuyo bese yehlile kungasasiyo leyabo Adam la khona bekuphilwa nje ihala yabo 800 years, but bese kwehlile sekula ku-100 so kungafanele kufanele kwenteke within the space, even 100 nje was too much vele bese kula less than 100. So bekufanele ukuthi konke kwenteke within leyo time frame ye generation yinye, futhi Jesu ufuna ukuthi adalwe kusitukulwane sinye, afe physically, avuke, aqhubeke agqwalise konke within a space of one generation, noma ke akwende esikhathini sesitukulwane sinye konke. Kungakho akhuluma lapha kulo Mateyu 24 verse 34 athi lesitukulwane lesingeke sisendlule sonke kungakagqwaliseki konke lokho. Nalapha ku Revelations 1 verse 1 akuveta lokuthi ufuna ukuthi lento yenteke masinyane, shesha uphuthume ubhale ngoba lokufuna ukuthi kwenteke masinyane futhi ke lesikhathi bese sidutane kakhulu vele. Nabo Paula they were sensitive enough in the spirit ukuthola lokho ukuthi nyalo bakubhale ukuthi nyalo sesiniyera sesidutane kakhulu kuna ngesikhathi sasinziswa ngaso. Ukuthi lokuphela kwale age lokugqwaliseka noma ukupheleliswa kwesinziso yabo ngoba le work of salvation bekufanele ukuthi iphelele besengakapheleli ngoba lemikhosi lesikhombisa yaka-Israel Jesu besengayigqwalisi yonke lo mthetho bongasiko fulfilled wonke ngalokuphelele ngoba bekufanele ukuthi ugqwaliseke vele ngekubuya kwakhe a-establishe the kingdom, the everlasting kingdom lekuthiwa kwaqeduka litshe laqedulwa isandla lesingasisandla semuntu. Leyo peace leyo yafika yashaya bhidlika lesiteju akubona lokho Nazareth ephusheni inkosi noma inkosi Nebukadnezar kodwa sichazwa ngDaniel kusi kwaqeduka le Lazareth le peace on a rock and nayiqeduka le peace on a rock yafika yashaya le statue, yashaya that kingdom, yayibhidlika yaphela yaba nowe ukuthi kwaze kwafika ngisho nemoya wawuphuphusa futhi lento leyo ayisawuphinzi itholakale njengoba njenganako lokuchazwa encwazini yesambulo kuthiwa lezulu liqala lagogoda walibona ligogoda njengeliqhazi leso into yaba blown away kwaphela ngayo kodwa kwazi ukuqala leso ke uma ke athi akubhalwe ke lesambulo akabhashesha abhale lenzaba kufanele ngoba le content le lycus lekukhulunywa ngayo la sesingasegcineni kwayo kahle sesegqwalisekeni ngalokuphelele sekudutane kakhulu, very it was very close. In fact ngakuthiwa ukuthi into very angise very nje yes sengiphula umthetho wabosolweni batangibulala. Yes, so it was very close bese kudutane kakhulu. So ngoke bonke bese ngiqhamuka 2000
nga-2026 oqhamuka usona nazaneni ugasa ukuthi kwendeke. So kudalwa kwaJesu, ubethelwa kwaJesu, kungqwatshwa kwakhe, ukuvuka kwakhe, kwenyuka kwakhe, kugqwalisa ukubuya kwakhe, konke bekufanele kwendeke ku-same generation. Ngikwazi akhuluma athi ndawuthi nisabaleka, ndathi nisabaleka ngeke enze niwaqedze onke ngeke niqedze tonke lamadolobha aka-Israyeli ngabe sengibuyile. Ukhuluma na ngoba sibulawa ukuthi bese sizama ukuthi fitha ngengani la emibhalweni nalakho yasingafithi kani sitawuchazelwa thine ukuthi singena kanjani. Yes, sisetachaza ukuthi ungena kanjani ke wena uLiswati useswatini, ngoba ungeva le nkulumo nakuthiwa leli vangeli litawushunyayelwa ngoba lokhu kwendeke vele within the time frame. Lo Jesu asheshe afe at AD 30 kubalelwa ukuthi kufanele ukuthi naloku buya kwakhe kufanele kunikede isikhathi sekuthi leli vangeli lishunyayelwe kuto tonke tive, kuthi kufika lokuzilito kwelithempeli, kuthi kufika lokuphela kwa-Israel, le judgment, le final judgment, kuthi kufika le final judgment of Israel and the other nation, kuthi kufika le final judgment eqhazwako laphayana, kube sekugqwaliseke libe leli vangeli selishunyayelwe kuto tonke tive. Nasi sitonke tive, we mean tonke le tive lebetikhona nakukhulunywa le nkulumo, nakwehla le nkulumo yehliselwa kulesitukulwane lehliselwa kuso njengoba kubhaliwe. Ngoba phela sawukhumbula konke imibhalo nediprofetho dide any private interpretation bese ngiqhamuka mina ngalinye ilanga nami sengintane yami inchazelo yale inchazelo solo ngilena lebe vele kungiyo nakubhalwa lelazanele le nkulumo ndinakwehlisela le nkulumo lokule ukukhulunywa ngako solo kusho lo mbhalo solo isho kona lokho. Nakathi nje lesitukulwane so usho leso situkulwane angeke bese sengifaka nalesi situkulwane emnene sawuvela lazanene 2026 years noma 2000 years later nazo ngisifaka lana lesitukulwane ngeke sendlula. Hayi phela lapho sekudingeka sekubuye bothishela lapho bema languages excuse me, sekufuneka lama linguist ke manje ato sifundisa ukuthi inkulumo lebhalwe phasi ihumushwa kanjani, ngoba sesize sifaka nabo masinyane waNkulunkulu le kuthi lapha nakathi masinyane le nto ayinteka masinyane ukhuluma uNkulunkulu, ukhuluma lento, ukhuluma kubantu, ukhuluma ilanguage yebantu, ukhulumela kubantu bakuvela la kushoko. Ngeke bese sengiqhamuka ngisinga masinyane waNkulunkulu abekhuluma naNkulunkulu yini, ngoba he was addressing people in their own language, akhuluma futhi ilanguage batawukhona kuyiva, ngoba losothi ke nemishado welubundlu, umshado welubundlu kushada kwaJesu nelibandla nako kwendeka ngalesikhathi kugqwaliseka konke, kujeziswa konke lokubuya kwenkosi Jesu nakwendeka ngalo kusukela kulo AD 70 kutofika lala sesikhona khona sine sesingilesikhathi vele kusuka kulo Sambulo 22 uqhubeka kupheni kwakhe lesho sisekude lesingakugasa ukuthi utawugqwaliseka manje, ngoba konke sekwagqwalise kwalokuphila lesisukuphila sine ngulokubhaliwe lapha ku22 the everlasting life sesikuyo ayikagqwaliseki inyalo kasi yagqwaliseka thina sesingena sisitukulwane siqhubeka kuloko sine sengeke sife. Lokholwa inkosi uJesu ngeke afe, lotelwe kabusha ngekwasezulwini ngeke afe, akasafi. Kodwa kufa umtimba umbelwe noma uclimate ushiswe mthatha umlotha uphose elwandle awuphuphusa ubeka ku whatever wenda anything loyithanza kuyena ngalowo mlotha kuwe, but lo muntu mbamba lebeka mbethe lo mtimba lebeka la kulo mtimba ngeke aze afe yena, kude into lekuthiwa kufa kuye, kodwa sophila phakathi naNkulunkulu egameni lenkosi. Oh haleluya.
so uphila phakathi manje naNkulunkulu egameni lenkosi ngoba kufa kwehlukana naNkulunkulu kufa kuhlukana naNkulunkulu. So the last enemy to be destroyed was death. Ekubuyeni kwakhe bese atawugcwalisa lokho phesa lokho sekude manje lokungabula sekude lokungahlukanisa umuntu naNkulunkulu. Sono sekwaqedza ngaso kwasihlawulela. He died ngenxa yesono sethu wafa. Ngiko sengikuthatha njengemuntu mhlambe lengathi ukugula kwakhe sekumedical sekutsinga bodokotela labafundziswe kulomkhakha wengqondo ukubuka nje ingqondo. Na utawufika endlini wena ukhanze kunebantu balangekhasi usi lapho ufike ume lamnyango usi kude longenako la uthi kude tawungena lana ananathi impawu nathi ubaletha impawu kodwa le impawu lokubalako labantu abalangakhasi banabo ukhuluma ngegqoka ukuthi labalangakhathi ngeke umuntu angene la nakagqoke naku ahule naku agabe naku adla naku ubalethivo leti physically ubaletha impawu takho leti leseti supersede what Jesus has said. Kanzi wena ungumuntu nje kodwa Jesu uNkulunkulu kukhulumena wabeka i-requirement yaba yi-1 yekungena kwebantu embusweni wathi unless a person is born again, is born ngekwasezulwini, angakatalwa kabusha, angakatalwa ngekwasezulwini lokukutalwa ngamoya angeke aze angene kulombuso. Then bese wena ulanza impahla, ulanza emakhalasi, ulanza emajewelry, ulanza tindlela tekuhula tinwele, ulanza lonke uhlobo lo physical longayicabanga, utakhela sakho sithombe, wakha kwakho ungeta kuleli, wakha luhudu le list over something Jesu lathi khandle na uNkulunkulu wakhetha kubulawa wa sacrifice kwagibela yena elathini kwashiswa yena waba ngumhlatshelo kwentiwa yena waba ngumhlatshelo. Then wena soqhamuka akho ama requirements ukuthi lana kutakugwela labanjena laba kodwa lo ngiyena angumnikata lomsebenzi uthe one requirement, you must believe the gospel, you must accept the only thing that disqualifies you from being partaker of the kingdom is rejecting the gospel of salvation, the gospel of the grace of God, the work of the cross and the burial and the resurrection. Oh my God, oh Jesus, oh hallelujah. Mongcwele silekelele, mongcwele siyabonga. We thank God. We thank God for such a revelation and for such a time as this. Uzumangala ukuthi lento besingayivangani konke lokho ngoba lento ibhaliwe. Kubhaliwe kuthi lesitulwane lesi angeke size sendlule kungakafezeki konke lokho. Lento beyinikwe i-time frame noma Jesu angashongo ukuthi uyawubuya ngelanga, uyawubuya ngemsombuluko ekuseni ngabo 7 kodwa wayibeka i-time frame ukuthi ningagazi ngale, ningagazi nganangala, wajoba wasika ukuthi ngeke kufike nako, ngeke wenze lokho, ngeke lesitulwane lesi sendlule, lesi situlwane lesi hayi letinye itulwane letitako lesi ngeke senge lesi kungakendeki konke lokho. Impawu latichazile wathi bala chronological utaqala nakunde lokho bese nakufika lokho sekuba kanje nakanje. Hallelujah. So ngifiseke kuvela nje le nkulumo le kanjalo egameni lenkosi. Lokunye lengeke bese ngikushile la
bengengathi buta nje isikhathi ngicila sengihleka nami ngithi buta nanizaba kunabala bathi bagadze kubuya kwenkosi ngathi inkosi tawubuya nalendlela bakuchaza ngayo ukuthi kuyawuhlwithwa abantu bathathwe bahambe bayohlangana nenkosi emafini bonke bakubeke batawunyamalala ekuzophumela semarediyweni kusekunyamalele abantu yonke into bayakha abantu from their minds and baguqula emavesi bawashiso into langasho yona ngingathi buta nangema-question ke na-question nje ngithi ingabe le nto le nayi vele besingayiboni ngani nje sini ngoba imagine what about bantu labatabe bakhulelwe, what about bantu labatabe babeleka, what about bantu labatabe bamunyisa tinswane, what about bantu yebo bakuvethela bayokuthi labatabe bahlala tindiza tawusala indiza hamba yodwana labatabe bahlala emabhasi ehle mawukela bodriver ayosala ibhasi ithambela yodwana gcwele abantu isenswila nayishaya standing yehle uyabona what about ingabe wow uNkulunkulu bantu bamthatha kanjani, how do they take God for nje nababona uNkulunkulu bantu babona ini uNkulunkulu basho ukuthi uNkulunkulu akakahlakaniphi kangako noma uNkulunkulu bamthatha kanjani noma solo nginakule bakwenta kuthiwe lo Israel lokhona lo this modern time Israel sive saNkulunkulu lokhu nje abhezi nje Israel abulala abantu innocent souls kufa abantu lapha labanganacala ngisho nabantwana babulawa nje nalabazama kusita yathi people labanganacala abantu labamsula they are being killed brutally by this regime this country leyafumishwa ngu-Commonwealth ngalo 1948 ngithi injongo tangothi kwaphasa inazaneni i-America nje those people banenjongo they were very hungry and eager for lo oil laphayana eMiddle East bafuna isandla bafuna ihand bafuna indlela lezi bangazi bamunye kanjani lapha babenefit kanjani lapha they decided bavuse nazo but iningi vele taba destroyed akusiye Israel kuphela la South Africa nje kwakunesive semaZulu ziholwa ngishaka kusive leso lesi strong lesinemandla namhla kude sikhuluma ngetikulwane ngama-tribes ukuthi they are not a nation ngikhuluma nge-nationality kuje idea yakhe tokhanza bhala ukuthi ngizulu mina babhala South Africans fakhazi nazaneni they are not a country, they are not a nation yabo babanengi go to Mozambique kunetive letiningi lapha leta ba destroyed, there is only one nazaneni yalo kuthiwa Mozambican everyone yabo Mozambican but there are many nations they were destroyed but why decided kuvusa that nazanen just because of their and that country covenantally it was destroyed vele ngalo 18 kwaphela ngayo kwakuprofetiwe kodwa kude prophet lebekhuluma ngalokhu kwenteka 1948 because lapho those people bakwena batendela bona njengoba nanyalo nje they are running lapha eMiddle East bona zenene bo-America nabo bona zenene bo-Britain because ngabo labana zenene i-Britain kakhulu ngikhuluma nga-Commonwealth ngikhuluma nga-Britain and labantu labo they were world powers bebaneyabo injongo ngokwenta lokho lengamfaki uNkulunkulu nzawo and neBhayibheli futhi lengayifaki nzawo ngoba the-prophet beti leader to Jesus Christ. So bekungeke ke bese kuya-coexista kube uNkulunkulu abe netive timbili abe ne-chosen nation lenye uNkulunkulu elibandla pheze abe nalanye i-chosen nation le-political ngeke kuze kwenteke lokho vele kungako nekufa nekubeselwa kwakhe Jesu kwa-initiator ngisona lesive and sesiyajeziswa ngeke sisidestroye ngeke ke bese kuze uNkulunkulu uyasivusa for what, for who sesikhona njengoba sine lesikholwa singamaswati but ngikholwa sesisive saNkulunkulu laba ke bona ke nabo basitaba nesive saNkulunkulu lesepolitiki kube nesive saNkulunkulu uNkulunkulu u-interested umsitha kuphi into yepolitiki uNkulunkulu usebenza ngepolitiki kanjani uNkulunkulu because uNkulunkulu uconcerned ngembuso wakhe
la establish lekhulunywa ngalo la encwadi yaDaniel kuthi waqeda kwalitshe. That kingdom, that everlasting kingdom ngiyo leNkulunkulu la busy ngayo, la nake yona, la sebenza ngayo, la ema resources akho onke wabhekisa from that la kanjani. I-concentration yakhe is on that everlasting kingdom which gives eternal life to people where God is seated. uNkulunkulu usetinhlitweni tebantu, because that was the only vacant place uNkulunkulu afika wayikhaza, because ku-political space ema-position onke beka fully occupied, ku-religious state emanazaneni ema-position onke beka fully occupied. Abekhona umphristi omkhulu Ananias, kuyachaza bababele ukuthi ngala nabo kunabani kuphethe bani ngala ka-politics kuphethe bani kude lapho kunesikhala khona sakhe khona, but isikhala sakhe besisethi inhlitiyweni tebantu. Sikhala sakhe besethi inhlitiyweni tebantu, sikhala sakhe isikhala lebesi unoccupied. It was in the heart of the people. That is why his kingdom is spiritually. Oh my God. So kanje manje ke lokukhuluma kwabantu bakhulume naku nje bodokotela ba-operate umuntu bayamhlinza balazane uyathungwa sekondeka lokuhlinzela bakusho ngoba because le njengoba ikhuluma nje ikhathi futhi adifana labanye abalele eAmerica ngala Swaziland kuyasetshenzwa futhi ke nyawo leminye imisebenzi vele isetshenzwa 24 hours abashayela ama-truck baza bashintshana usebenza ama-shift kude la awuzinawulele wena bonke abantu balele nyalo. So that is nawuphumula wena labanye babhizi and kunemisebenzi emile very very crucial urgent, and you can't say le nto lebayikhuluma kwa-AI doesn't make sense nje. Ngisho netilwane incebe awusukanini because phela sibani uNkulunkulu wasipha ingqondo lesinayo ukuthi le common sense ayinikwa uNkulunkulu, le intelligence sayinikwa uNkulunkulu. That is why even the artificial intelligence le ngqondo le yakha le artificial intelligence uNkulunkulu lo wakha leyo ngqondo le. So because kuze kukhona ukuthi konke la kudalile uNkulunkulu abantu bakhona ukusebenzisa bakusebenzise to nazaneni kuveta bukhulu bakhe uNkulunkulu konke lokho ukhathimulisa yena nje ukuthi uNkulunkulu wakha into kanjena uyabona. So njengoba ngivete ukuthi lama electromagnetic waves adalwa uNkulunkulu kude umuntu lo khona kwa creator adalwa uNkulunkulu, but ngawo le nto ukuthi sikhone ukusebenzisa incingo, sikhone kuvula emanazana emagede ngama remote, sikhone ku-operator nazaneni singene ku-wireless nazaneni live. The technology is utilizing natural resources that God creates, electricity, all those things. God is there. Yebo, ema-design onke lebawendako abantu lokudizayina ukuthi imoto konke bakususela from tilwane letiside kudakisha letilwane bese kuyadizayinwa kwenziwe tindiza kwenziwe nazane imikhumbi kusetshenziswa what God has nazane. So le idea yonke is around what God has done. So angeke bese so wenda into le ufundzisa ngoba ngihlale ngisho ukuthi labantu lebe bafundzisa kadzeni vele kwamosa kakhulu lesento sekuthi kuthiwe bantu labangakhona eklasini abayo babafundisi, because that is where onke lo msangano la ngofika wavela khona. So but ke nyalo uNkulunkulu siyambonga ukuthi livangeli uliphathisana labafunze kakhulu nabodokotela nebameli nalaba very very intelligent people labakhaliphe kakhulu ngengqondo, uyabaphathisa livangeli uyabaphathisa lezinzaba lethu, because njengoba uPawulo basho bathi siphathisiwe. uPawulo bafunze kakhulu but wabaphathisa ngoNkulunkulu because lomsebenzi ungentiwa noma ngangibani, but kufanele ukuthi umuntu ahlakaniphe adingeka nama-skills lamanye lo acquire like labo reading comprehension bamqoka kakhulu, because lo ongakafunzi lo bengavela ngasigudi ku-reading comprehension kwasesikolweni ngeke bese ufike uba good interpreting the Bible, because lapha kuneminyaka kulokuye kudzinga tibalo. So ingqondo idzingeka kakhulu kuloku elikhaliphile eliqaphela
umqoka. So-ke that is why-ke sinale zinto leti dala imibuto leyo ngeke uze ukhone ukuthi ungayiphendulanga manje njengoba nje ngibekisa ukuthi nabo abodokotela ba-operate abantu naba laba-pregnant laba tabe babeleka laba tabe babelekisa laba tabe ba-operate abantu laba bakhiphe tinhlitiyo laba-transplant sekwenteka le nto bayishoko laba what is going to happen la because le nto bayikhulumako i-violate iminazanene even the scripture itself kanti le bhayibheli seyagqwaliseka konke lokubhalwa kuyo kwagqwaliseka tonke iprofeto tagqwaliseka kude lesisekulinzile thine manje ukuthi kugqwaliseke kude funa kunye kude sesiphila sinesitula lesiqhubekako akuyophela lokuqhubeka kwetitukulwane kuyawuhlala isitula lesi futhi atikhanzani kakhulu itukulwane usukunenhlanhla nje nawe utawukhanza isitukulwane sakho sisesine kuyashintsha ngwela letinye itukulwane lakazi wavuka bokhokho nje bangasangana nyalo ukuthi bafathi sebayasebenza nyalo sebaphasa tinkampani baphasa nemave president bemave bangamangala because i-world view ngesitulane iya ngokushintsha impilo nendlela yokugqoka nendlela yokusebenza everything le nto yanga-improve njengokuchaza ukuthi kwaqala kusukela emalanga negqina loshintsho luya ngoku-advance emalanga egqina aqala Jesu makatalwa aphela nakuzilitwa alithembeli kwaphela ngemalanga egqina ngoba vele kusuka lapho sekuqhubeka everlasting nangwene life lethi nesesijoyina vele inazanene sijoyina le nto iyaqhubeka egameni lenkosi ake gcine lapha siyabonga uNkulunkulu egameni lenkosi kulabalalelako amen.